Twitter kata kangatieko gina chelu kum gigo mabende angurita inya iwacho ni gin gik mage muteno rekod ngi madhano nya jodak ma Nairobi gik mathoth pod tie monego beni rango waranga ne ikrok podine wechegi mag sikuku mago kote mag Christmas oroka jopuonjre manyiri manokadho na michumbi koro jimono miwuogo oko mar somo lony mopogore motenore gi somo mago mag science kinde mathoth makoro osebedo kanyo ka iweyo ne joma chuo ma en bang' yangore ni thoth thuolo mag tije masani yudore gin mago motenore gi somo mago mabende tudore gi lony manyasani mag yore mag mbui kano loso Mombasa e romo mane okelo kanyakla jopuonjre manyiri mara tiegogi ewi bero somo mag sciences. Jaod bura malikoni Mishi Mboko ne bende okwayo piny owacho kaachiel koda kamago mag counties mondo miyo konygi. Lakini tunasema masomo yote ni ya watoto wa kiume na ni watoto wa kisichana. Na kule tunakoelekea kwa sababu tunaelekea sehemu ambayo sasa ulimwengu mzima ni teknolojia. Na unajua teknoloji ni masomo ya sayansi, yakiwemo somo la hesabu na somo la kemia na masomo haya mengine. Kwa hivyo katika mradi kama uno tunataka kuwawezesha watoto wanapochagua kozi zao pia. Wasiogope kuwa kozi waseme kozi ino pengine ni ya watoto wa kiume. Hivi pia tunaomba tupate affirmative action katika mambo ya funding in terms of education. Kama wanafanya kama ikups watu wanafanya wanasaidiwa, waeke kina mama zaidi. Walemavu wengi wameachwa nyuma, haswa wanawake na wasichana wenye ulemavu. Unakuta katika hizi training za STEM hawajahusishwa kabisa. Hakuna mwanamke mlemavu ambaye amefanya training ya STEM. Kwa hivyo tunahimiza serikali, tunahimiza mashirika yanayofanya miradi ya STEM waweze kuhusisha wasichana na wanawake walemavu, kwa sababu wanawake walemavu wana talanta maalum. Kama chele na